Lahi inig pamaagi ang simbahan mga igsoon, kay inig sugod pa lang sultihan kag unsay katapusan. No? Ganahan mo ana, nga mo pala'y pagsugod nimo sultihan na kag unsay katapusan. Ganahan mo dili. Ako di ko ganahan oy kana bitang mutan-aw kag salida. Nya inigtan-aw nimo og salida na kay tupad nga nakakita na ana, nya mag-una siyag sulti may kay tamparuson. Bitaw ka na mag kana ako ano na siya. Kada ron makuha na ron. Hilong gud hagod may nakakita naman ka. Ang Ginoo manggod siya mao ang alpha ug ang omega. Siya mao'y sinugdanan ug katapusan. Gani wa gid siya sinugdanan, wa sad siya katapusan. Nya nganong gisultihan man ta sa simbahan sa katapusan sa atong kinabuhi o katapusan sa tanang butang na mao pa malang untay pagsugod nato tungod kay gusto sa atong simbahan nga ang matag lakang nato, matag buhat nato, matag adlaw nagpunting sa katapusan. Importante kayo nga makamao ta ani. Kay basin unyag magdanghag ta dinhi rabas kalibutan, dunay duha ka buok dalan nga subayon. Nya lain-lain ni silang katapusan. Ang dalan padung sa impierno, ang katapusan kasakit nga way katapusan. Ang dalan padung sa langit mausad ang kalipay nga way katapusan. Mao na siya. Lisod man kaayo og di ta mo sultihan, mao palay pagpaandar nimo sa imong sakyanan, wa ka kahibaw asa ka padong. Nganong nagpaandar magkag sakyanan? Asam ka padong, sa suroy-suroy lang, peligro kay kana. Kinalan kahibaw jud kag asa ka padong. Parehagod na nang magminyo ka, inigminyo, mao palay pagsugod sa inyong kasal. Gisultihan na mo nga sa kasakit, sa na? Kasakit og sa kalipay, sa sakit ug sa maayong panglawas, sa kahamugaway ug sa kapitos, hangtod ang kamatayon mo'y mubulag kaninyong duha. Kahibaw mo na, kamong mga nangaminyo, nahibaw mo. O niya, nagsubay pa mo ana. Usahay wa, mga yawanon mo. Kanang mga usahay, gihimuan maginagkanta kisa nagkanta na usahay magadamgo ako kanang peligro kay nang usahay nganuman sa mata sa Ginoo walay usahay, sa mata sa Ginoo kada buhat nimo dunay bugti nga eternity. Di madahag usahay kay usa lang nato kasipyat eternity ang katugbang ni ana. Mo nang maingon ka, karon lang ni siya, magbaso lang niya ako inig sunod adlaw, ako lang niya ning hinulsulan. Di na pwede. Kay nga naman, muabot ang katapusan sa takna nga wa nato palandunga o wa nato hibawi. Muabot na siya. Wagay siguro karong taod-taod, mudaguok na ang kalibutan. Nga matod para bang Kristo dire, panguyapan ang mga tao, inigdaguok na sa kalibutan nga magtan-aw nga nagpungasi ang mga balod, ang linog perting kusuga, wa nay makahinumdom ani unsa pay imong buhaton. Ang tanan kuno mawad-an sa paglaom. Lisod kay na mapaong ang mga adlaw, mapaong ang mga bituon ug bulan, magkapaking ang mga planeta kay motipas sa ilang naandan, bungkag yung tanan. Porting lisura ani. Nya kalit na siya moabot. Matod pang Kristo, mura kuno nagkilat nga mukilab tadlas sa pikasdan. Murag kilat ba? Yun nga nang murag kilat. Lisod bagay panguros og dungan sa kilat, makadungan og panguros sa kilat. Panagsarag yung kayo. Ambot lang. Di ka ka-timing, igumag kilat, una pa ka manguros, pero inigkilat yun. Mao na pangandamdaan, samtang wa mo abot, kaya inigabot anak, kalit kaya na siya. Kana ding magbisiklita ka,
nya ingka magbisikleta ko, magbike ko kay para healthy gyud ko kanunay. Nya nikalit lang kag kalipong sama atong mga nangamatay nga nagbisikleta. Inig kalipong nimo kinsa pa may makahinulsol nga nalipong naman ka. Di ba? Magmotor ko kay moadto ko ngadto sa kuan, Danau, pagliko pa lang nimo dias bahat, dabagan day kas na highball nga tin-wheeler, pasok din kas ilaw, kinsa pa may makahinulsol og napisat na nang uoni mo? Anong tutok mo muna ko? Tuo mo nanunglo ko? Muna, gisultihan tag unsay katapusan, aron kamautang mo puyo. Sa unang pagbasa, niingon diri pagpahinomdom nga ang Ginoo tumanon gid niya ang iyang mga saad. So kining planeta nga mga bungkag tanan tumanon ginas Ginoo. Gani si Kristo niingon sa laing bahin sa ebanghelyo, sumpay na itong ebanghelyo karon, matapos ang langit ug yuta, pero ang akong mga pulong di gyud mulabay nga dili matuman. Nga sa may gisulti sa atong unang pagbasa, niingon siya, muanhi ang Ginoo aron iya tang luwason. Ug mao kini ang ilang ihingalan sa ilang nasod ug syudad, ang Ginoo atong kaluwasan. Mao ni ang unang naas atong hunahuna, ang Ginoo mao ang atong kaluwasan. Dili ang atong kwarta mo'y makaluwas nato, dili ning mga politicians, dili ng mga businessmen, dili ang imong yuta o ang imong balay mo'y makaluwas nimo, dili sad ang pari mo'y makaluwas, di sad ang madre. Kinsa man? Ang Ginoo ang atong kaluwasan. Karon unsaon man aron ang Ginoo gyud kaluwasan, matud pang Kristo sa tong ebanghelyo, busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Kana yung patuyang og kaon, sakit ra ba ginas mga pari, apil na ning nagwali. Kanang patuyang og kaon ba? Nya murabag ang atong unahon ano naagis pagkaon, mao bitan ang uban karon din alang hinon ganahang manganak og daghan kay nganuman unsay akong ipakaon. Unsa na akong ipakaon? Nya pun-an dayon, unsaon na lang anako paghatag og edukasyon. Ayaw oy, matud pang Kristo, ayaw mo patuyang og kaon. Muna og mga nakagdaghan, yawa na mo'y pagkaon, moingon din ka, natuman na gyud ang sugo ni Kristo. Ayaw patuyang og kaon. Wa na masaykan unon. Ang sa may sunod, ayaw mo patuyang og inom, kanang siging inom, kana yung inom. Ako ra bagyapon ang apan. Nga naman, tungod kay kanang magsigig inom, di nakabantay siyang palibot. Katubit ang panahon ato mga Sparrow unit, katubang NPA sa una ba, kusog pa kayo. Ang kanang mga ilang mga patyonon, mag-inom-inom, sus, patay, di man kabantay, lingaw mas inom. Kanang bisyo, makapalipat gina nato, bisag unsang bisyo ha, sugal, inom, sa panadang uban, pamabay, panglaki, basta bisyo, malipat gitaan nas katapusan. Kaya nga naman, wa gitaong bisyoso nga nangandoy mamatay. Wa gitaong bisyoso nga nagsigunahuna nga mamatay koron. Wa, kasagaran yun. Para yun, tagbaon yun, tagbaon ko gini, tagbaon yun. Ana yun. Di ba? Anong inyo man kong tutok-tutukan? Nga, tinuod man niya akong gisulti. O, kani pag yung giingon, ayaw mo padaog sa mga kabalaka. Sige, nga pader, wa man ko anang kaon pader. Maayo. Wa man sa kuan ang inom pader, kanang mga sugal, di sa kubisyoso, maayo. Pero dili ka mabalakon. Kining kabalaka, makapawagtang sa dinis atong pagpangandam sa pagkatapos kalibutan. Ay giyog kabalaka. So kamo karong mga asawa, ay namo kabalakas inyong bana. Relax lang. No na inyong bana, di na mo uli, mga 3 ka adlaw, imong tawagan out of coverage area. Ayaw na.
Relax, katuog diag tarong. Nyaing na lang ang Ginoo, Lord, ikaw ang akong kaluwasan. Ikaw sad ang kaluwasan ato akong bana. Wa naman to nako makontak, pahibaw ala niya kog hain to. Na. Ay ikaw maibalita dayon na. Ibalita ba? Natuan na di ay sa punerarya. Nya abot na nimo, ikabalit, wala nga ako magining bana, imo day siyang gipainding, Lord. Ana ra ka. Agas imong luha gamay, nya human dayon kasabot naman ka kay nangandam naman kana. Dugay naman kang kahuna-huna nga anytime mawa manggid ta. Di ba? O di na ka makalitan. Mo na ingong Ginoo dire, kinahanglang mahimo mong lig-on nga moatubang sa mga panghitabo. Kana bang katapusan ba? Kay daghan kay nato maluya basta maghisgot ng katapusan dayog ingon simbako intaw simbako. Ayaw ana kabalakaw na. Kamurong mga inahan nga niya dinhi okay ra niyo mga matay inyong anak iguli niyo inyong balay. Simbako. Kabalaka na. Wala nakuha na kasiyawa ana. Okay ra. Ana. Total di man kita'y tagiya. Ikaw day tagiya ng imong anak. Pero hinibaw dunay sumpay ni anang maong kahintang. Kung naghigugmaay ta dinhi, asa man ta padong, adto ta sa lugar sa naghigugmaay nga mao ang langit. Mao na diris ikaduhang pagbasa niingon gyud diri si San Pablo hinaot unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang mga tao. Gugma mo'y atong puy-an. Nya si Kristo sa niingon sa diri sa atong ebanghelyo, busa pag-ampo kamo sa kanunay aron dili mo daugon sa mga panghitabo ni adtong panahona. So gugma, pag-ampo ug pagtuo ngadto sa Ginoo kana gyud mao nay perting nindota. Gilingian na imong tupad. Lingian. Ing na mutuo ka nga mamatay na karong gabi. Ing na kuno. Ing na mutuo ka na nga mamatay na karong gabi. Daghan ra ba kay nato nga wa maghunahuna na? Pero posible ba na? No. O kamo mga lektor, tuo mo karong gabi patay na mo? Motoo mo dili. Yung kapadiroy mag-outing pa taon may padir. Ay kabalaka gud kay mo adto bitaw ko. Pero why siguro igabot na ko dito wa na mo. Or ako bay dili kaabot kay ana ra kusdahan kutob. Di ba? Nya sa may itong buhaton samtang ni apatas kinabuhi og ni apatan niining gitawag og grasya sa kinabuhi, puy-ina ang kinabuhi nga gustong papuy-an ni Kristo. Maghigugmaay ta, maghinulsol ta sa atong mga sala, mamiya na ta aning atong mga sala, nya ilisa nato og pagka putli, pagka lig-on sa pagtuo. Muna'y una, ikaduha, maghinatagay na ta din ata magsigig inilugay kay matapos raning tanan ang atong mga buhat sa paghinatagay maoy tan-awon sa Ginoo dili ang atong nahuptan nga bahandi kay mapapas ra ng tanan kuyog inig ka-ending sa mga bituon ug sa atong universo. Kanang imong kwarta, kanang imong alahas, kanang imong balay, tanan mawa ra gid nimo. Ang di mawa ang imong buhat giunsa nimo paggamit ang imong mga nahuptan karon. Giunsa nimo paggamit ang imong yuta, ang imong balay, ang imong alahas, ang imong kwarta, ang imong pagkaon, ang imong gahom, ang imong dungog. Giunsa nimo paggamit. Maunay importante, di na mapapas bisag malumpag pang tibok kalibutan, di na mapapas. Namatay na si San Vicente Ferrer, namatay na si San Roque, namatay na sila si San Pedro Calungsod, wa mapapas ang ilang gibuhat.
Namatay na si Jesus, namatay na si San Jose, namatay na ang mahal nga Birhen Maria, hangtod karon wa mapapas ang ilang binuhatan. Pero ang ilang balay, oy napapas na, gihimo-himuan na lang og miniature or kanang murag gi-renovate na lang, pero tuan nas ilawom ang mga balay na lubong na siyuta. Di ba? Ang ilang mga bukog nangawagtang na, ang binuhatan naa pa. Kamo, kumusta man inyong binuhatan ron? Mahinumduman o mapapas? Ang buhat nga maayo, hinumduman kanunay, busa pamalit na mog slat. Di gid na malimtan ang inyong paliton nga slat, tagsa ka slat kada semana or kada buwan, di gid na malimtan dinhis kalibutan og sa kasing-kasing sa Ginoo. Nganuman kay inyong gitukod ang simbahan, inyong gipalambo ang katawhan. Mo ni karon lambo kay ta dinhi, nindot kay tag simbahan, tungod is na malit og slot. Nya naa pa man tay mga 60,000 slots tag 1,000. O di daghan pa kay mo higayon nga mahinumduman mo sa Ginoo. Nya namalit na mo. Wa pa. Sige, punin ninyo kaning nya naman tay 2,047 slots nga nahalin. O di ba? Pun-an na lang ni Dios tay. Pat-pat dayo. Gandaghan na ni. Pun ilang, napa may 57,000 kaslots. Maka-apil pa mo ani. Ay? Tagsa lang kaslat, ika-iniro, hurot na ni. Di ba? Pilagod mo ron kabuk din eh. Oh, abot ko mo mga, siguro, mga 50 mo kabuk. Ana. Nya, kada semana, palit mo ko sa kaslat, kutob iniro. Ana. Nya atong online parishioners mga 100,000 man na sila kabuok. Mupalit lang na sila tag sa kaslat. Ingon sa atong online parishioner, apil gyud ning paria ay. Pero pasalamat betas ato mga online parishioners kay murag akong kwinta-kwinta mga 80 to 85% sa atong mga nahalin nga slots sila ginamalit, no? Atong pakpakan atong online parishioners. So, salamat yung kay ninyo. Nang padayon mo hatag, kay di mo kalimtan sa Ginoo. Di sad mo kalimtan dinhi sa mga katawhan sa simbahan. Muna sa ato rong 500 years anniversary, gipahinumduman ta sa paghinumdom ni adtong mga tao 500 years ago naghago pagpaambit sa mga grasya sa Ginoo nganhi nato sa Pilipinas, labi na dinhi sa Sugbo. Nindot ang paghinomdom ni ana niya ato dayong i-forward ngadtos gibuhat ni Kristo pag-anhin niya sa kalibutan nga hangtod karon 2,000 years na nagpadayon ang epekto sa kaluwasan nga iyang gihatag. Iampo nato ang atong katawhan labi na dinhi sa Pilipinas, kining atong mga politicians karon nga nanagan sa nagkalinlaing mga posisyon sa atong gobyerno nga unta mahimo silang agents of love, agents of harmony and holiness, dili agents of Satan niya ng chaos, quarrel, killings, and corruptions. Ato nang iampo ha? Nga di sad ta maapil ana. Sige.